I'll get you home when you are tired. Stand next to you when you're in the fire. I'll get you home. I'll tell the truth when I'd rather lie. I'd rather be known than keep it inside. Bismillahirrahmanirrahim. Andana Ilham Maulana, Bapak nikahkan dan kawinkan Cindy Trisnawati, putri kandung Bapak kepadamu dengan mas kawin perhiasan 30 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya kawinnya Cindy Trisnawati kandung Bapak untuk saya dengan mas kawin perhiasan emas 30 gram dibayar tunai. Sah.